lah, abis balik lagi si Eta, Irul. Nggak mau tuh apa mah tap di dia yang tap orang mah ngiluan tap kemana? Langsung lagi serok ke tuh didinya. Orang tuh kayak orang mah rawani kene hok. Anjing siapa? PI. Anu eleh sah anu eleh anu eleh. Ele, ya mah. Karena kan orang mah tap di dia kian tap unggul. Paling tetep dari embung. Mana ge embung kau we mau duaan kau manis sok. My boy. Gimana we. Bisa turun ya turun. Mau orang mah yang awewe orang mah jeung kabogoh urang kok. Turun. Mau mah mana we turun orang mah meunang. Mana ya? Turun mana ya? Ah si iya turun deh iya turun, sama awewe. Share jeung awewe goblok. Elisa. Elsa. Bercandain, bercandain, bercandain. Please. Sayang. Sayang Eboy. Sayang Eboy gitu. Awas. Aduh, Eboy ada. Aduh, balik yang gaceng. Aduh. Ada, Eboy pakai boboko si anjing meni mabantu semane. Balik. Elsa. Mang Odeng, Eboy. Sayang Eboy, namanya sayang Eboy gitu. Ayang Eboy. Ada salting, ada. Eboy Ayang ganteng. Eboy, lihat aku dong. Takut gue, sini rasa. Boy. Tanya. Tanya apa Ayang Eboy? Panggap Abi, saya bu Abi. Ini tanya Abu Damakin atau Ngerti gak? Sama kita juga nggak ngerti. Terus, nggak ngerti tanya aku. Terus di bawah ini ya teman-teman kalau kalian nggak Udah mengerti nih, langsung sama aku ditranslatein sok. Kamu mau nanya apa? Yang Eboy gitu sok. Yang Eboy gitu. Ayang Eboy, Abu Dana. Oh iya, Cina. Kamu gimana kabarnya sehat? Nah, sehat. Kamu ngambulan mah, ambulan sama, abu goan sama ulah. Yang cewek ngomong enggak, boy. oh, kita sayang sama Eboy gitu. Enggak. Kalau ngomong enggak mudah, atau gue udah mah atau. Kamu kepikiran budak, jangan dulu mikirin anak, katanya biarin aja. Ya, Aku udah punya anak. Iya, anak mam teteh. Iya, anaknya punya kamu, bukan punya Eboy katanya. Aku udah punya anak. Aku teteh, aku pacar. Oh, Pepe sama aku Boy, pacaran. Eboy kekunangan Boy tunuh Boy. Itu Nah, juga dulu. tunuhnya mana can sarenya boynya? Kira sare atuh. Asal mana ya, sare mah. Ih, saya mau goblok pikanya ate aing padahal make perasaan nih teh teh. Tenepi ka sia mah anjing. Oh, mana Eboy sare? Cindo ya. Wing. Ya dia Cindo. Eboy Cindo Surabaya. Iya. Mendok Surabaya gimana dong? Di Jami Cepeti Barat. Berarti Eboy kuku Surabaya anjoy. Mantap. Kita anjing ya kagak kelek. Pakai boboko. Ini aja kalau kelek ini hidung nih. Tat karek si anjing boboko kertilaan. Tung gitu. Tung gitu. Gua tanya, udah makan antar. Coba boy ngobrol sama cewek boy. Mua, sama cewek mana? Ngomong ulang. Oh, iya tau pantrangan. Pantangan jangan ngobrol sama Boy cewek. udah Boy nges boga ka bogoh Boy. Welcome.
Anjing ngerti juga awewe si goblok memilih nanti. Emang milih kumaneh nah itu bener tuh salah mun. Iya mah curiga lain euy aya jelmaan euy. Pak ya tadi dinyaguan lah orang nanya serius ieu mah di si Eboy aya jelemaana weh mun aya ngomong. Pak, Halo? Halo. Kring 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 kring. diam. Ada orangnya Pak di sana Pak? Mang. Mang Odeng. Bulan. No ayah anjing. Lain anjing masih Eboy nu ngomong sama Odeng. Iya goblok. Nyempe geus. Jangan aku share itu juga itu. Si boy kieukeun boy dah. Tak kitu kan boy. Jika eta jika si Udin pung geus apal orang geus apal jika si Udin berarti kumang eta sama. Mana cek goblok. Aing kan. Godin, naon? Orang rek balik itu orang ada boy abi wila tuh ya. Naon datang sudi naon? Anjing, mana naon? Sieun mana? Hah? Tuh aku mana? Sudi naon? Enggak, boy nanya uang jajanmu berapa sehari? Mana naon? Datang si Udin. Iya mah asal ngadengin si Udin kok aing telepon si Adik awas Adik si Udin mah jabat tere. Nanti uang itu si Udin. Ya udah ditelepon Udinnya bentar Bentar, Mas. beli pakai Ayo salah tuh. Hah? Saya bingung ya. Kita cakap teh cuma teh. Iya, Mang. Ternyata si Ujak si Udin tak cakap cuman. Aku aing telepon si Udinnya sama. Tah. Cakap setengah ya. Entah, dah setengah ngamuk dah. Mau aku turun ya. Ya sa maaf sa. Ngerti. Udah turun lah. Kemana? Udah turun boy, udah turun. Boy, jadi teman yuk. Wow, udah turun gimana? Ya udah challenge. Gawe Timo gawe. Gawe ulah. Gawe heula gitu gawe heula. Gawe ulah. Awalah gimana yuk? Mana turun? Apa jadi kita? Awas turun anjing sia ngalege ya boy siap aing benci tahu lu koplok sok anjing. Boy jangan Timo ya mah boy. Ieu mah Timo ke head. Wani siap. Ah, sia anjing tah carekan. Carekan mang. Mau sopek aja mana si iya si Abah Jirun. Si Abah Jirun sopek kalian burit. Ciuneun anjing ku aing mah. Heuh boy sok PK. Isuk aing sia ditungguan anjing mun teu naik. Ah, sia anjing tah carekan. Aing ke bawah boy, ieu mah boy. Aing kumaha ieu ke bawah. Sia, ha? Oh, sia anjing. Anjing. Sia. Lu mah kada eurat ku papi awe, ieu mah bahaya boy. Ini sia lah nih. Tuh sia ku aing ha. Jaba malam Jumat ke Bandung mah itu boy. Bung tuh. Ucap sanud ke eurat dan jeung ku iting. Bung jeung si Aik, jeung si Umur. Tuh. Awas ya ku aing. Datang mana ka Bandung ke pencit ku aing sia. Itu aing sok anjing sia. Itu miru-miru boy ah. Aing teu miru. Tuh. Jelas banget. Urang mah tep unggul aing teu naon sok. Pep aing mah. Aing mah tep unggul tuh ngomong naon teh tadi kita tep. Itu ngomong naon lagi. Naon nang tang sok anjing. Mana naon tang? Naon nang tang. Ngomong aing mah jawab tuh. Aing ge tengah jawab goblok sok aing tep unggul. Cirian mo ieu mo. Geus tinggalkeun pung kumaha aduan pung. Boy, dipayun timonya sehat-sehat panjang yuswa. Amin. Amin. Dadah. Assalamualaikum. Bye. Naon sia naon. Kalau boy orang bisa eurat ke Bandung ucap sanud bahaya ya pencet aing. Bapak aing. PK sok tahu ber. Eta geulang ti mana eta meunang ti mana eta kalung. Yang aing itu goblok. Aci. Itu nama.